Джафер Мусаев – один из тех, кому ребенком было суждено испытать много трудностей. Война, депортация, жизнь на чужбине оставили глубокий след в его сердце, но не погубили в нем любовь к жизни, а главное – мечту – вернуться на родину. Джаферу Мусаеву 88 лет. Он родился в деревне Байдары Балаклавского района. Когда началась война, ему было всего 5 лет. Bizim yaşayan yerimizde ortada neme vardı. Balabağ Maydan. Onda Nemsenin saldatı diviziyası da gelip toktaydı. Gruzinki de gelip toktaydı. O tarafta Tatar mezarlıkları vardı. Tepe mahallede. Aşağı mahallede Urus mezarlıkları vardı. Ağamlar Urus vaktinde iminle varıp mezarlıklarda saklanarkenler işte Germanya'ya alıp gitmesinler. Lakin Nemse'ye geldiğinde biz pıska bayır tümleyik. Apaylar, ballar onda saklanıp yürüdüler. Но, как оказалось, еще более страшные испытания ожидали семью Мусаевых впереди. 18 мая 1944 года отца, мать и двоих детей вместе со всем крымско-татарским народом отправили в далекую ссылку. 4 olmayıp gelgenler sabirayetiz. Bir şey aldırmaganlar. Daha eline algan şeyleri alsalar alıp götürüp atkanlar. Bu gerek mi, bu gerek mi deyip alıp götürüp. Daha eline şeyle çıkan soylarında maşına artırırken hazır alıp dışarıda götürüp atkanlar. Rahmetli arım ağla varıp Kur'an algandır. Bir dönem bokşacıktan çıksınlar desem yalan aytmam. Ben ne babamın elini, ne ağamın elini, ne anamın elini başka şey görgenim yok. Bir tane tügün. Onun için ne şey var bu yağlık içine? Несчастных, лишенных дома и родину, семью Джафера Мусаева с односельчанами привезли в Наманганскую область Узбекистана, в Янгекурганский район, где они вынуждены были жить в сараях, бараках, без еды, условий и средств. Komendantın yardımıyla, onu da o načalnik uçaskanın yardımıyla, ikisinin yardımından çok Kırım Tatarlar Çardak rayonuna geldiler. Çardak rayonunda Tatar mahala dediler, Tatay-Kor dediler. Ben yanlışmasam bizim Tatar köyümüzde 90'dı demeyeyim, 80 olsun 75. Nu azdı güldü. Birinci yardımı barak kurdular. Yaşamaya yeri yok. Uzbeklerin evini alsanız arandan da beterdim. Onu ben pek yaxşı bileyim. Öncünde doz doğru aytam. Aran desem adaşmam. Onu Tatar abaylara, ana babalarımız, totalarımız deyin gibi temizleydiler, sılaydılar, başat ediler. Bir ay geçken son boşatın. Oğlumu evlendireceğim ya da kızımı çıkaracağım degen laflarla boşattıradılar. Naturalini düşman sayardılar. Çok bağlar biz aga için yok olup gittiler. Birinci günü gelgenimizde açlık, tamaktan habecekti açlık. Aşağı yoktu. Отцу Джафер Ага удалось устроиться на работу завхозом в нефтеразведку в Чертаке и спасти жену и детей от голодной смерти. Но помнит Джафербей, как умирали на чужбине целыми семьями от голода, болезней многие крымские татары. Şalgam degen neme var? Turupun bir turu. Uzbekistan'da, Srednye Asya'da. O şalgamı Uzbekler, o hem liçemli. Çok pişirediler, açarlık, başka et, kalkozlar. Razvedkadan vardı babam. Председательlerinden laf edip, şalgamı getirip maşinadan garajın teritoriyasında. Tokediler birdine hanaya. Çok adamlar biri bar şöyle dep aytayım. Ahşap şalgam aşağıdan yerinde yıkılıp kalan adamlar oldu. Karınca nasıl yürüyenini bilesin. Bitler avlı yürüyordu. Bitler'de adamlar ahşap yok etken vakitleri oldu. Ben özüm bir tane hoşluğumuzu bileyim, o garipleri bitler ahşap öldürdü.
Ya ular aç da. Aç yok. Abitler ne var? Son en nemesi de hastalığında malariya. Малярия çok adam aldı. Жизнь на чужбине была невыносимо тяжелой и голодной. Чтобы выжить, дети часто ходили на станцию, где у них была возможность украсть кусок прессованного жмыха, чтобы хоть как-то утолить голод. Ben mektepte 46'da vardım. Demek ben 46'ya bakan olsam, ben 14 yaşına keçken bala olam. Stansadan keçek. Jımık vakti, jımık geli presovanный vagonlarda. Endi avuç şürgendi, bütün Kırım Tatarlar işleydi stansada, rabotçu olup. Vagon tümüne kirip bir parçacığını alıp dedik. O вообще giremeyik. Presovanный jımık. Abile slünalarımız, ümerimiz akıp, katıp kalardı. Yusandan gitmeydi. Jımık aşağıydık. Adam aç, var. Raboşlar değmeydiler. Bir şey etmediler. Açlık tek ne oldu? Açlık oldu. Miyim aklım geçti. 48. yıl olacak. Babam 51'de gecesi mektep taşladım, mektebe varmadım. Отец Джафер Ага погиб на работе, отравившись угарным газом. Тогда 15-летний Джафер был вынужден сам выйти на работу. Формовал кирпичи в колхозе, а старший брат работал строителем. Позже Джафер Мусаев получил водительское удостоверение. Более 40 лет он проработал шофером. В 1953 году женился на Мунивер Бабаевой. В их семье родилось 2 детей. Впервые в 1990 году Джафер Ага с семьей приехал в Крым. Тогда старший сын решил остаться на родине. В 1996 году в Крым вернулся и младший сын. На чужбине Джафер Ага потерял жену и долгие годы жил один. В 2004 году он решил вернуться на родину. Обосновался в селе Красновка под Ахмеджитом. Здесь он встретил Фатиму Меметову. Они стали опорой друг другу. В последние годы здоровье Джафер Ага часто его подводит, но забота Фатимы Ханам и любовь к родине дают ему силы. Kırım miyim, harba hatanlarım, ana babalarım, doğan yeri, miyim de doğan yerim. Kırım miyim, vatanım. Ben sevindim. Allah nasip etip dedim. Ben doğan yerime geldim dedim.